Nilqakom għal Mużika Ieħor flimkien miegħi Toni Sant numru 695 illum. U se nisimgħu minn Klinsmann, Melchior Sultana, Orami, Robert Farrugia, Fabri u Chellcy Reitsma. Imma biex nibdew għandna din minn Daryl Jaymes. Il-vizzju kilibni qed nilab man-nar. Il-ħbieb kollha tlifthom imsakkar id-dar. Ix-xogħol spiss infalli imċaħħad mill-flus. Ħakimni dal-vizzju spiċċajt ferm akus. Ħallini kwiet. Ħallini kwiet. Min fejn ser niddobba, min fejn ser inġib. Fik biss qiegħed naħseb, sirt lilek irrid. Biħejt kull ma kelli, kollezzjonijiet kbar. Il-moħħ biss berren, bil-lejl u binar. Sraqt anki lill-ommi, weġġajt lill-leżis. Downtown il-valuri, u mħabba bla is. Ħallini kwiet. Ħallini kwiet. Istess arritni qaf u ngħid li daqshekk. Lil-ħajt irrid lura, nos nerġa' rispett. Neħħili dal-ktajjen, neħħili l-irbit. Ħallini u itlaqni, irrid ngħix mill-ġdid. Qed niftaħ għajnejja, daqshekk inkun skjaf. Biex bekk fl-aħħar nasal, ninħal minn dal-jasar. Kif għajna l-edizzjoni oħra ta' Mużika Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. U illum hija l-edizzjoni numru 695 u kif bdejt ngħidilkom anke mill-edizzjoni li għaddiet minn hawn ftit ieħor se nimmarkaw 700 edizzjoni, ma ngħidu aktar dwar hekk meta naslu hemm. Mużika Ieħor għallum huwa maqsum fi 3 partijiet bħalma jkun regolarment issa. Fl-ewwel parti nisimgħakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Imbagħad fit-tieni parti ikollna l-kurzità. L-kurzità llum hija x'inhu l-ħoss tal-Gardjola ta' Fabri. U fit-tielet u l-aħħar parti ikollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Momento Mori ta' Chellcy Reitsma. Imma ħankomplu b'aktar diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar, din l-ġdida ta' Klinsmann jisimha Paper Boat. You said you needed space, so I gave you time. Said that you were mine, so I'm hooked on the lines like I'm on a paper boat, fading down that stream. Don't let me drown. How can I survive going through this hell? What am I to do? What should I hold on to? I can see it in your eyes, staring down your soul. Don't let me drown. You came and you tossed me away.
Paperboat mela minant Klinsmann mek il-tieni diska li smajna l-lum, diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar u l-waħda kienet ta' Daryl Jaymes u Ħallini. Imma ħanbidlu l-istil mużikali kompletament issa u sa semmakom xi ħaġa minn EP jew album li ħareġ b'diversi siltiet ta' mużika ta' dan it-tip li tinkludi wkoll din is-silta minant Melchior Sultana li jisimha Nothing Like It Seems.
Nothing Like It Seems ta' Melchior Sultana waqt mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Id-dettalji u l-kuntatt bħal dejjem huma permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com hemmhekk issibu mhux biss l-edizzjonijiet l-oħra kollha ta' mużika mod ieħor u morru lura sal-2005. Imma anke diversi programmi oħra bħal pereżempju Mużika 21 fejn kont anke smajt u daqqejtilkom l-ewwel darba il-mużika ta' dan li ġej issa huwa Orami. Il-silta ġdida tiegħu jisimha Empire Filth. Empire of filth, filth and corruption, covered in gold flakes. The people are blinded by the fake beauty of it all. The people, they want their share, but it never drips down as far. Take the crumbs, eat and shut up. Do not ask for more. Your country needs you to be obedient. Your country is not yours. Don't be greedy. Be compliant. Pay tax. Pay the tax. LOL, you idiot. Watch the fat man dance. Stare at the shiny screens while we share the land between us. The pigs are winning again. Oink. Distraction. Entertainment for fools. Enjoy, work and die. The Empire. The people, they want their share, but it never drips down that far. Take the crumbs. Eat entertainment for fools. Do not ask for more. Your country needs you to be obedient. Your country is not yours. Entertainment for fools. Don't be greedy. Be compliant. Pay tax. Pay the tax. LOL, you stupid cunt. Stare at the shiny screen while we share the land. The Empire. Empire of filth. Entertainment for fools. Enjoy, work and die. The Empire. Empire of filth. Filth and corruption, covered in gold flakes. The people are blinded by the fake beauty of it all. The people, they want their share, but it never drips down that far. Take the crumbs. Eat and shut up. Do not ask for more. Your country needs you to be obedient. Your country is not yours. Don't be greedy. Be compliant. Pay tax. Pay the tax. The Empire. Empire Filth mill-album Gargoyle ta' Orami li fil-verità huwa proġett ta' Mario Giordamajna u kont jintroduċejtulkom oriġinarjament ftit aktar minn senilu, kważi sentejn ilu issa, fis-sensiela li kellna fuq Campus 103.7 qabel ma bdejna nxandru anke l-poddata ta' mużika mod ieħor hemmhekk, dettalji bħal dejjem kif ngħidilkom permezz ta' ToniSant.com imma wkoll permezz tal-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti, il-Wikipedia diki. L-ħarsel tal-li għandi bħejja għalikom l-lum f'din l-ewwel parti ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant fejn insemmakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Hija silta minn album illi ħireġ f'Jannar li ġej. Dak li għadni kemm semmajtkom din is-silta minnu ta' Orami ħireġ ftit tal-ġranet oħra.
Imma dan ta' Robert Farrugia huwa s-soundtrack, il-kolonna sonora jgħidu, lox veru, bil-Malti m'għandniex kelma, bl-Ingliż jew bit-Taljan. Jisuma Natura Maltija hija sensiela ġdida li se toħroġ fil-bidu tas-sena l-ġdida u anke l-album ħireġ għal Jannar li ġej mingħand Robert Farrugia, is-silta li dawana minnu għalissa jisimha Ballottra.
U missil ta' Ballottra ta' Robert Farrugia mill-album tiegħu li ħireġ fi Jannar li jismu Natura Maltija li fija mużika li tinstema' waqt is-sensiela nifhem televiżiva Natura Maltija. Aħna ġejna fit-tmiem ta' l-ewwel parti ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant tal-lum fejn semmajtkom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Nagħmlilkom ħolqa dettalji ta' diski recordings l-oħra kollha li ħarġu matul l-2024 li sibuhom permezz tal-Wikipedia, l-Wikipedia bil-Malti, imma dan kollu bħal dejjem sibuh permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. U ekku li ngħaddu għat-tieni parti ta' Mużika Mod Ieħor għallum u llum il-mistoqsija tal-kurzità hija x'inhu l-ħoss tal-Gardjola ta' Vince Fabri.
Silta ballat hemmhekk mill-Gardjola ta' Vince Fabri, dan għax il-kursità tal-lum hija waħda li effettivament torbot ma' EP xi ftit partikolari li għandu dan l-isem Gardjola. U ma' arranġamenti elettroniċi ta' melodiji tradizzjonali bħal din li għandna kemm smajna li huma magħrufa sew f'Malta. Lil Vince Fabri kważi kulħadd jaf bih veru, speċjalment minħabba snin twal li għamel bħala direttur mużikali tal-programm popolari Xarabank fuq TVM. Ma ħanisimaw silt oħra minnu dan il-Gardjola. Mbagħad inkompla ngħidilkom aktar minant Vince Fabri, din jisimha Kavallier. Kavallier mek mill-EP Gardjola ta' Vince Fabri. U kon ngħidilkom dwaru u forsi ftit jintebħu però illi Vince għandu kol xi recordings il mhux fi-stil ta' dak li jafu l-biċċa kbira tan-nies li jafu fuq it-television waqt Xarabank u x'naf jien. U dan l-EP Gardjola u propju xi ħaġa minn din il-kategorija jkolli ngħid. Skont ma għalli ftit tal-ġranet ilu meta kellimtu fuq Facebook, dan huwa xogħol li oriġinarjament sar fl-2004 biex jintuża fi proġett tal-medja ma baqa' ma ntużax. U li użgur huwa li aktar kmieni din is-sena Vince Fabri ħareġ remix tiegħu fuq SoundCloud u jiena qed insemmakom siltiet minnu din li jmiss issa hija Zifna.
Arranġament u recording mek ta' Vince Fabri, arranġament elettroniku ta' melodiji li nafuhom Malta bħala tradizzjonali għalkemm mhux dejjem huwa ċert x'inhu l-oriġini tagħhom. U biex nagħlqu minn din il-Gardjola ta' Vince Fabri li tistgħu tisimgħuha kollha għalkemm hemm erba' siltiet fih u jiena llum qed insemmaħħomkom kollha, tistgħu tisimgħuha permezz ta' SoundCloud, il-ħolqa permezz ta' ToniSant.com. Jiena se nagħlaq biha din it-tieni parti u jisimha Parata. U bil-parata ta' Vince Fabri mill-EP tiegħu Gardjola għana ġena f'tmim ta' tieni parti ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant tal-lum. Fit-tieni parti jiena jkolli kurzità u naqsamha magħkom u jekk int li qed tisma' għandek kurzità u tixtieq taqsamha magħna, għamil li nota, għamil kuntatt miegħi, issibni faċilment permezz ta' ToniSant.com. Fit-tielet u l-aħħar parti ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant aħna kolna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Momento Mori ta' Chellcy Reitsma. And I can't reach you 'cause your heart's
What does it mean to love you? What does it really mean to care? I don't care. What does it mean to love you? Love me back if you dare. I don't care. I see vermilion skies bleed behind your eyes. Last boat to land of Nod, sunken by draconian frost. So I can't reach you 'cause you've gone too far. I can't reach you, so we drift apart. But I love you, and I'll never. What does it mean to love you? What does it really mean to care? I don't care. What does it mean to love you? Love me back if you dare. What does it mean to love you? What does it really mean to care? What does it mean to love you? Love me back if you dare. I don't care. I don't care. Is-silta Boat to Nod mill-album Momento Mori ta' Chellcy Reitsma li effettivament kienet anka waħda mill-singles illi ħarġu minnu, imma daqqejt silta oħra minnu fil-poddata tal-ġimgħa l-oħra biex inħabbar illi ħareġ u llum qed nisimgħu aktar siltiet minnu allura naturalment. L-album ħareġ fl-ewwel ta' Novembru ta' l-2024 u s-silta li tiftaħ dan l-album jisimha Dark Times. Nothing's going on. All my tours canceled. All the work and plans I made tossed out the fucking window. Now I'm feeling kind of helpless, feeling kind
Sultana Dark Times li tiftaħ l-album Momento Mori ta' Chellcy Reitsma. Propjament dan huwa album doppju imma l-ewwel parti tiegħu biss inħarġet fuq il-pjattaformi diġitali u jiena minna qed insemmakom xi siltiet illum. It-tieni parti ssiba fuq CD jew vinyl dirett mingħand din il-kantawtriċi Olandiża Amerikana bbażata Malta. Ħanisimgħu silta oħra mela minn Momento Mori ta' Chellcy Reitsma, din isimha That's at the Door. Silta That's at the Door minn Momento Mori ta' Chellcy Reitsma illi kif għattilkom hija bbażata f'Malta u fil-fatt xi siltiet nisimgħu wkoll il-vuċi ta' Julie Pomorski fl-isfond fil-waqt li tajjeb insemmu wkoll il-mużika hija ta' Alan de Gabriele. Diġà kienna xi siltiet minnu u waqt din is-sensiela kif għattilkom aktar kmieni u llum għażilt anke li ninkludilkom oħrajn illi ma konniex smajnihom qabel u se nagħlaq b'waħda minn dawn din jisimha The Darkness mill-album Momento Mori ta' Chellcy Reitsma. Reach out
hand and I'll show you what I did. I pushed everyone away and trampled Cupid down. The blood ran a deep and torrid river and tore my bridges down. It washed my sins upon its shores, then dried up rancid shone my scorn. I go to dark places, go deep into my night, fill the void with your light. I go to dark places, go deep into my night, fill the void with your light. Ghosts of my past fill the chasm where you stood. I want you to want me now, to find me in the dark somehow. Your shadow haunts these caverns in my heart. I go to dark places, go deep into my night, fill the void with your light. I go to dark places, go deep into my night, fill the void with your light. Reach out to me in the darkness now, in the shadows where I dwell. Reach out to me and I'll take your hand, share the burden of all I've done. Reach out to me in the darkness now, in the shadows where I live. Reach out to me and I'll take your hand and pull you deep within. U bis-silta The Darkness mill-album Momento Mori ta' Chellcy Reitsma ġejna f'tmiem tal-mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant tal-lum ukoll. Jiena fakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra fuq Campus 103.7 jew nkella permezz ta' poddata fuq ToniSant.com. Jiena ma fadalli xejn li bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Golden light refracted through the prisms of your tears. I feel you growing distant, drowning in your fear. And I can't reach you 'cause your heart's too
Mużika mod ieħor huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.